agatambaro k'umweru kari gatwikuriye ikibi M23 yagatandamuye. Aha ni muri operasiyo ihambaye yakozwe n'intare za Sarambwe zikihungura ivu zigahanura indege y'intambara yo mu bwoko bwa F-16J-17 yari pacancuro bagera kuri 26. Turababwira neza iby'iyi operasiyo mu by'ukuri ndetse tunabagezeho amakuru akomeye cyane ari kuvugirwa ku butaka bwa Kongo ku mutekano politike na demokarasi, amakuru yitirwa ugomba kumenya kandi ukanumva aka kanya mwavuze mutarabona. Noneho mu mirwano karundura haracu wambaye FARDC kwifata byanze. Imirwano karundura M23 yamaze kwivugana abacancuro bagera kuri 2, imaze no kwerekana neza ko nta mikino ifite, imaze kwinjira muri Uvira kuva ku munsi w'ejo mu rugamba karundura yamaze gutangira kuri koalisiyo. Noneho biramenyekanye ubutegetsi bwa Kinshasa bukabuko urugamba karundura bukaba isohererwa mu buryo bukomeye. Ubu ngubu noneho tugiye kujagajaga ibice byose M23 iri gukoramo imirwano hano muri Sud Kivu, by'umwihariko ikinjira mu gace ka Uvira. Uburyo ki defense za FARDC ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa zubakitse yewe utavanyemo n'Uburundi, ariko M23 ikomeje kubazengereza ku buryo bukomeye ku buke basirikare bashoboye kandi bafatika kandi bashoboye bazi kurwanira inkundura. Ibi byose reka tuze tubyinjiremo akantu ku kandi tugusobanure iby'imirwano karahabutaka ikomeje kumvikana n'izi update karundura dukomeje kugarukaho gatanu ku kandi hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Hagati aho intare za Sarambwe zongeye gukoresha drone zihondagura bikomeye cyane abarundi ndetse na FARDC ndetse n'abawazarendo. Ahangaha rwose ni muri Warungu aho ibintu bikomeje guhindura isura mu buryo bukomeye. Intare za Sarambwe gufata drone za Warungu birimo kuvuza ubuhuha kuko noneho bakurikiranwa n'abasirikare mu buryo bukomeye. Bageze mu misozi ya Minembwe kubera ibikorwa byabo bibi, kubera koalisiyo ibikorwa byabo bibi bigeze ku rwego rwo hejuru bitewe nuko M23 iri gukoresha imbaraga z'umurengera kugeza ku rwego rwo hejuru. Abanzi bemeje kumuhasha nta by'imikino birimo. Impamvu y'imirwano yose turaza kuyigarukaho mu makuru yihutirwa cyane. Hagati aho ubu ngubu noneho intare za Sarambwe nta gukinisha Kinshasa, bamaze kuberura ko batazasubira mu biganiro bya Doha ndetse ko batanazubahiriza amasezerano y'byasinywe kuva ku ya 17 z'ukwezi gutaha, ariko bikaza kugirwa imfabusa n'ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bugira icyo bushira mu bikorwa. Ubu noneho bwavanyeho ibyo kuba abana beza kubinyeshamba bitavugirwa kuko n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze gutsindwa ndetse bukanga kwemera no gushira mu bikorwa ibyavuzwe ndetse no kugenda bahindagura inyandiko. Ibyo byose byatumye intumwa za AFF M23 zitongera kwitabira biganiro bitaganyijwe Doha, ariko uko babajijwe ni ubikurikirana hafi ndetse n'abakomeje kubitegura harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasubiza. Biratangaje cyane, M23 yamaze kujya karunga ku buryo bukomeye. Kinshasa ntabwo izongera kuba yaje mu biganiro na M23. Hagati aho maneko za FARDC zakuzwemo akazi, ivumbi riratumuka. Abasirikari harimo n'ababirigi boherejwe imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano hano muri Pinga bakomeje guhondagurwa mu buryo bukomeye. Ibyo bari gukorerwa ni bya bindi byiswe aho umwana rero nyina ntiyumve. Ibikorwa bya gisirikare byamaze gushirwa ku gati ku buryo noneho koalisiyo idafite ayipfumurira. Iyi mirwano karundura iri gukomeza ku rundi rwego, iri gusiga iki byose. Reka twinjire neza ku makuru arambuye ku nkuru akantu ku kandi. Aha ni ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ikaze mwese nshuti zacu z'akadasohoka aho muherereye mwese, twongere duhure. Nimba uri mushaka bari bwo bwa mbere ugezana kuri uno muyoboro ni ku mutekano politike na demokarasi, niho twibanda tubagezaho amakuru yihutirwa kandi akomeye. Ubwo rero ibuka kureba munsi gato cyane ahanditswe like ndetse na subscribe maze ukoreho. Nanone kandi nimba dusanganye ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update akantu ku kandi. Ikaze n'amakuru akomeye kandi yihutirwa ku buryo burambuye. Reka twinjire neza imbere ku rugamba ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Uvira, muri twa duce twose tuwakikije twa M23 ibarizwamo ku kitarongera Uvira rwagati, ariko hafite intazi ndetse ikagira n'ibikorwa kugeza ubu bimaze gushinga imizi yo kurenza hafi amezi 5.
bizengereza koalisiyo mu buryo bukomeye, ku buryo byatumye koalisiyo itarenga umutaru cyangwa iri gikorwa na kimwe ikora cyatuma 23 ishingurwa cyangwa se rive mu birindiro. Operasiyo zose zimaze gupfubwa n'ubutegetsi zateguwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa hashingiye kuko 23 noneho yakameje mu buryo bukomeye kuva muri ho plateau ndetse ubwo ndavuga muri Ruvunge. Kano gace gakenewe nka strategy y'urugamba ku ruhande rwa Kinshasa. Intare za Sarambwe zabanye bamba mu buryo bukomeye ku buryo ibice ndetse na mbushi zikomeje kubazengereza mu buryo bukaze. Nk'ubu koalisiyo kuva ku munsi w'ejo ihatakarije indege irimo abasirikari barenga 12 nubwo bataramenya neza ngo bamaze gupfa, ariko noneho abandi bapfuye. Noneho biragaragazwa 23 yafashe bigeze barambo ngo nibo bari kuneka bakamenya ibikorwa bya gisirikare bya Ntare za Sarambwe ziri mu bucuruzi ndetse na operasiyo za gisirikare aho zaba ziri hose. Ariko ibi byose byarabajegereje mu buryo bukomeye. Imirimo iri gutanga icyizere ko 23 igiye kurwana noneho yerekeza Uvira, bitewe noneho nuko kuva ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi kugeza kuri iki gice munsi n'iri joro biracavuza ubuhuha, aho umvikana noneho imbunda ziremereye ziri gukoreshwa hano muri ho plateau. Abasirikare b'Abarundi bivugwa neza ko babaye bigiye inyuma ho gake ngo abacancuro bamanze bikuzanyeho bivura nigabo maze ubundi bareba igikopu cyabo ko kimeze 23 n'ibijashiduka. Ariko ibi byose byaranze. Intare za Sarambwe zikomeza gushinga imizi ndetse no gushinga inkokora n'amavi, maze ubundi zishinga imbunda ku butaka ziri kurasa ivumbi rigatumuka. Ibi noneho bivuze iki? Bivuze noneho ko ari imirwano 23 cyangwa uruhande rwa Kinshasa birinze gutabaza ngo babyire imahanga ko imirwano ikaze cyangwa se iri kubazengereza, ahubwo bakomeje kurwana bucece. Intare za Sarambwe nibwo zibinjirana kandi zikabakora ibitendo bikaze, ariko babifashe noneho ntibatabaza babe nka wa mwana umurizi udakurwa urutozi. Noneho ngo barabifashe ngo barwane ngo barebe ngo nimba uzatsinda. Ariko Intare za Sarambwe ziratanga icyizere zikomeye ko zizacakira Uvira mu banga rikomeye, ariko nabo ntibabitangaze kugira ngo batazagwa mu mutego wa leta ya Kinshasa. Umutego leta ya Kinshasa ishaka kubagwishamo nyuma yo kuzarwana ubundi bavuga ko bari kwirwanaho bakagarigariza isi yose ko aribo bishe agahenge, ndetse bakomeje gucakira ibice bikikije Kinshasa ngo bashaka gukora ikintu cyari cyo cyose cyabaje za 23 ndetse kikayishira ku ruhazo mpuzamahanga bahindurwa yerewe w'umutwe witera bwoba kubera ibikorwa bari gukorera ku butaka bwa Kongo. Dore ko ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zishobora kumva Kinshasa ariko zikabishiraho, maze 23 igahinduka umutwe w'iterabwoba ku ruhando mpuzamahanga. Ariko ibyo nimbo izabigeraho simbizi, kuko noneho bose banganya amayeri haba mu bya politiki ndetse n'urugamba, kuko Kongo Kinshasa imaze kubura inzira yacishamo ibibazo byayo byose ngo bizumvikane mu buryo ishaka, ahubwo bigenda bibura amanze ku buryo bukomeye ko ibinyoma byose bahimbye, harimo uko 23 itabaho ko ari igisirikare cy'u Rwanda. Ibi byamaze gupfa nanone kandi bagahimba ko na 23 atari abasirikari bataturutse ku butaka bwa Kongo. Ibyo byose byamaze kuvaho, ahubwo bari gushaka izindi nzira mu buryo bukomeye, ndetse n'urugamba rukomeje kumvikana ku butaka bwa Kongo rwa protikoma ndetse na militaire. Hagati aho Intare za Sarambwe gukoresha drone hano muri Warungo byatera ubwoba cyane FDL n'abazarindo. Ni nyuma yuko babonye ko ibitero by'amabombe ya 23 ari guturuka mu kirere bikabisekuraho benshi, ibintu bikadogera mu buryo bukomeye. Drone 23 ikoresha kugeza ubu ntiziramenyekanya ndetse naho zaturutse, ariko inyinshi byumvikana neza ko zafatiwe Rwoma rwagati kuva mu rugamba rwo ku 27 ubwo hafatwaga ibikoresho byinshi, ubwo hasanzwe mu ndake zitigeze zitangarizwa itangazamakuru. Intare za Sarambwe zamaze kwibikaho ibyo bikoresho Karunura bari kubikoresha basenya strategy ndetse naho urugamba rugomba gukomerera kuri 23, ahubwo bakegeza imbere ku buryo bukaze kandi bagakomeza gukaza imbunda zabo ndetse n'umutekano Karundura n'ibikorwa byabo bya gisirikare. Ibi biri gutuma Intare za Sarambwe zirya neza ku ruhando rukomeye by'ibikorwa bya gisirikare karahabutaka, biri gutuma ibintu bya FARDC
byose biba bibi cyane, ariko kugeza ubu badafite amahungiro, ahubwo ari ugutegereza ibiturika bikabisekuraho, ahubwo bagapfa ubutitsa, kuko ariko byagenze hano muri Walungu biri gutangaza benshi. Ni inkuru itangaje iri gutangaza benshi. Aka gace gufatwa FARDC ikwirukanwamo no gukubitwa inshuro birimo gutuma urugamba rwose rwari ruteguye rwo kwinjirira pariki ya Kahuzi-Biega ndetse n'ibindi bice bitandukanye byose bipfuba. None kandi M23 yabonye uburinzi buhambaye cyane mu bice byose igenzura mu rwego rwo kwirinda ko hari abaturage bakongera kugirwaho ingaruka n'ibitero by'abazarendo bimaze iminsi bashaka gukora agatangaza mu buryo bukomeye. Ibi nanone kandi guha M23 amanota yo kongera gusubira imbere ku rugamba, insinzi ikagaragara. Iyi mirwano ya bucece iri gukazwa buri saha, FARDC birarangira yivuyemo itabaza. Nanone kandi ku rundi ruhande, dore impamvu ikomeye cyane, intare za Sarangwe zaseze ibiganiro bya Doha burundu. Ubu tuvugana bamaze gukanira, bavuga ko ibyasinywe kuva 17 z'ukwezi gutaha bitakurikijwe na leta ya Kinshasa, ahubwo biteguye kwicara bakamanza bakabaha isomo birimo ibya gisirikare, aho gukomeza kuja kuvugagura idoha kandi imbunda bakoresheje kugira ngo Kinshasa yongere no kwicarayo, ariko ize ivuge ibitandukanye nayo baracyayibuka, ndetse niyo bakoresheje kugira ngo bafate umujyi wa Goma ziracyabitswe mu ndake na General Makenga, kugira ngo M23 mu by'ukuri igombe itange isomo. Mbonimpa ubwe yatangaje ko Kinshasa ko babeshabesha abaturage ndetse no kutagaragaza uko baganira na M23 ari ikimenyetso simusiga ko batiteguye neza kurekura imirwano. Kinshasa ngo ntago igomba na rimwe kuyivamo, kuko Tshisekedi keretse atari ku butegetsi cyangwa se atakiriho, ariko ubundi yavuze ko azarasa M23 katazanicarana nayo, kiri byose akora ari urwerurutso, ariko kuva bamugeraho ari Perezida Felix Antoine Tshisekedi akaba afite inyota yo kwica abarwanyi ba M23 ndetse no gukomeza gutegura ibitero bitandukanye by'umwihariko byo kwica abaturage batuye mu bice M23 igenzura, kugira ngo bashire icyasha kuri uyu mutwe, kugira ngo mu by'ukuri igihe cyose hatakoreshwa ukuri kubibazo bikomeje kumvisha ku butaka bwa Kongo. Hagati aho Walikale bikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane, maneko bivugwa neza ko ari iz'Ababiligi zigize abakomando karundura ngo ziri gutata ngo zizingire muri M23 mu bindo bagenzura muri Pinga. Zongeye guhura n'uva gusenya, zafashwe ariko noneho zanga kwemera kumarika maboko zirasirwayo. Biravugwa neza ko ari ingabo zatojwe n'Ububirigi, ariko noneho ngo zari zamazwe no guhindurizwa izina mu buryo bwa nyabwo. Bafite uruhu rwirabura, ariko noneho ntibari kugaragaraho bavuga Ikinyarwanda. Ubu noneho niyo strategy ihambaye ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukoresha kugira ngo abakomanda b'Ababiligi ngo binjire imbere ku rugamba batagaragara, mu by'ukuri baboneka nk'abafite uruhu rwera, ubundi baraswe byihuswe cyane. Walikale yamaze kuba indiri y'abasirikare b'Ababiligi bamaze iminsi boherezwa muri operasiyo zo kunetraliza M23 ndetse no kwihondagura mu buryo bukomeye ikava muri utwo duce. Ibi bikorwa bimaze iminsi bivuza ubuwa mu buryo bukomeye, kandi M23 ngifite uburyo igiye kuzabuhondoringa mu buryo bukomeye, kuko noneho koalisiyo yamaze gutitira mu buryo bukaze. Ni panike ku rwego rwo hejuru, ibona neza ko M23 ibona ko yero igatangira umurwano ari ibice ibigomba guhita igwamo, ari Walikale ndetse ukava Walikale centre ndetse yewe ukanamanuka yewe no muri Kivu y'Epfo Uvira ikavamo. Ni ibikorwa biteye ubwoba cyane Kinshasa, kuko yagerageje kuja mu rugamba cyane ngo ruzamara amezi 3 ibice byose batakibibarizwamo, ariko biranga birakara. Intare za Sarambwe ziregeza imbere zira n'abakubitiye ivumbi riratunguka, ibikomeje guterwa ndetse bikanatitiza Kinshasa mu buryo bukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi havumbuwe ububiko bw'ibikoresho bya gisirikare byari byarabitswe n'Ababiligi muri Uvira kugira ngo bizifashishwe kurasa mu bice M23 igenzura.